Nguwo Shanina urabona ukuntu ameze neza. Mbega amafoto. Reka nanone mbahe ikaze abakunzi ba The Flame 24 TV. Uyu mwanya ni umwanya tugiye kuganira ku biganiro by'abasitari bagiye batandukanye. Ni ikiganiro gishya, ni ikiganiro kinganira ibyo twari dusanzwe dukora. Mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment. Ikiganiro ni The Lightness, mukigezwaho nanjye Victor umunsi ku munsi. Uyu munsi nabateguriye inkuru ivuga ku muhanzikazi wahoze mu itsinda rya Charly na Nina. Bivugwa ko uyu munsi byamaze kurangira, bamaze gutandukana, batakiri kumwe. Nina ngendeye ku mbuga nkoranyambaga ziwe, amaze iminsi apostinga amafoto ari guca ibintu hano hanze. Naje kwegera abamukurikiranira hafi turaganira, bambwira ibigendanye n'aya mafoto n'inkurikizi yazo. Nina mu mafoto 10 nabateguriye, Nina wahoze mu itsinda rya Charly na Nina yarahindutse bikomeye neza neza, yasuye bwana buto kabisa. Umuziki ufite ibanga rituma hari abantu badasaza. Bwa mbere azaririmba mu gitaramo cy'urwego rw'umuvunyi mu bukangurambaga bwo kurwanya ruswa n'akarengane, atari kumwe na Charly. Muhoza Fatuma wamenyekanye mu itsinda rya Charly na Nina agiye kuririmba mu gitaramo cye cya mbere wenyine kuva yatandukana na mugenzi we baririmbanaga mu itsinda rya Charly na Nina. Nina amaze iminsi ashyira hanze amafoto atandukanye ari wenyine, akarangaza benshi bitewe n'ubwiza n'ikimero cye, birangaza benshi bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, dore ko batanagenda badasize ubutumwa bwerekana ko bishimye. Muri aya mafoto atandukanye uyu muhanzi aba yashyize ku mbuga nkoranyambaga, aba yaruciye akarumira, dore ko abenshi baba bamwandikira ariko ntagire icyo abivugaho. Hari n'abandi kandi baba bifuza kumenya ubuzima bwa mugenzi we Charly. Bivugwa ko batandukanye ariko nabwo akaruca akarumira. Umuraperi Riderman niwe wabimburiye abandi mu bitaramo by'urwego rw'umuvunyi. Biteganyijwe ko nyuma y'uyu muraperi hazakurikiraho iby'abandi bahanzi barimo Nina, Butera Knowless, Mani Martin n'abandi. Hari amakuru avuga ko ubwo hatangwaga urutonde rw'abahanzi bazifashishwa muri ibi bitaramo, urwego rw'umuvunyi rwasabye ko byaba byiza hakabonekamo iri tsinda, gusa ntibari bazi ko batagikorana. Abashinzwe gutegura ibitaramo ngo begereye aba bakobwa ariko basanga Charly adafite gahunda yo kuba yaza muri aka kazi, ariko Nina we ababwira ko nta kibazo. Nguwo Shanina urabona ukuntu ameze neza. Mbega amafoto. Nina rero abantu benshi baramukumbuye, reka dutegereze igitaramo cyiwe uko bizaba bimeze n'uburyo abantu bazacyakira. Uramubona Nina. Iki ni igice cya mbere twabakusanyirije cy'amafoto. Ntugende udakoze like, subscribe, share and comment ku biganiro byacu kugira ngo ugende urushaho kumenya byinshi bigiye bitandukanye ku basitari mukunda, ku byamamare mukunda umunsi ku munsi. Nakagaruka ku kiganiro The Lightness, ukibagezaho ni Victor, televiziyo ni The Flame 24 TV. Umunsi ku munsi tuzajya tubagezaho amakuru atandukanye y'abasitari bagiye batandukanye mwishimira kandi mukunda. Nakagaruka rero, like, share and comment ku biganiro byacu, ni inkunga ibikomeye cyane.
The Flame 24 TV, light your way. Follow your dream. It's on YouTube. Hoo-hoo-hoo.